Kia ora I te iwi kei Toihoukura hou mō tētahi kaupapa nui whakaharahara e whakakotahi ana I ngā ringatoi o te kura kaupapa Māori o Te Waiu o Ngāti Porou, Horouta Wānanga me Hawaiki Hōu. Te nuingo e nei mahi I whakahuai te whakaaro nei te tīmatanga o te tau. Engari ka puta mai ngā hua I tēnei wāhanga tau. So, waru wiki pia, waru wiki te whakaoti I ngā mahi. Pai tātou te rānei, te pōnei. Kia te taki kua whakawhai te mai koutou? Katoa, I raro e te maru kotahi. Ko hoki mātou, ki roto I ngā kura kaupapa Māori, ki te whāngai hei wā mātou pūkega ki ngā tamariki ki te reanga e tupu toni mai ana. Tōna wā, ka noho rātou, ka noho hoki rātou hei kaiako ki roto I ngā kura. Tiaki te reo, tiaki ngā mahi toi. Ko te āhua o tuku tohu he whai, e aki taku pāpā, he murira, ko te whai tō tātou kai tiaki. Koe nei whakaahuru nei I tō mātou nei ao, o mātou nei whakapapa, o mātou nei hitori. O reira, tēnā koe. Okay, kei konei a o mai o Waititi, kia ora. Kia ora. Okay, ko koe te kai toi o tēnei mahi toi ātāhua. Whakamārama mai te tikanga o tō mahi toi. Ko te tikanga saki mahi toi, ko te ingoa nei ko te ahua Tangaroa. Hie nei koe nei ngā ways me ki o Tangaroa me ngā momo āhuatanga e heipu ana I ngā iti wānei. Kā te roa ki te whakaoti I tēnei mahi? Ruara? Ruara! Oh my gosh, it's absolutely beautiful. And we've just seen that it's sold. How much was it? Over. Oh, I would have paid double. It was beautiful. So you just bought this art piece that I actually wanted. Oh. Is there a reason why you bought it? Oh, when we came in and we were watching the kids at the beginning, and I was like scanning straight away, and then boom. E rau, he whiako nui tēnei. He rite tēnei āhua o Toihoukura, pēnei ngā āhua o ngā wānanga, pēnei te rāwhioro. He rau e te kuhi mai, te hoki mai ki roto ki Toihoukura, te kite kei konei tunu etahi pēnei et. He reanga orite o mātou I konei I Toihoukura, engari ko hoki ia hei kaiako, hei pauako ki roto Toihoukura I tēnei wā tonu. So yeah, he pai te rā āhua tana.